Mislim da satovi dosta govore o osobi. Ne nužno koliko netko ima novaca, nego što voli. Jer budimo realni, skupi satovi nisu neophodni i u svakom cjenovnom rangu mogu se pronaći kvalitetni i lijepi satovi. Kad malo dublje uđeš u taj svijet, skužiš da ljudi ne kupuju satove samo zato da vide koliko je sati. Neki vole mehaniku, neki dizajn, neki povijest, a neki osjećaj koji im sat daje kad ga stave na ruku. Iskreno mislim da je to razlog zašto satovi postaju neka vrsta ovisnosti, jer svaki ima drugačiji karakter. Neki satovi su odlični za nošenje svaki dan, neki imaju sentimentalnu vrijednost, neki su nagrada i podsjetnik nakon određenog uspjeha, a neki su jednostavno toliko cool da ih kupiš jer ti izmame osmijeh na lice čim ih vidiš. I danas vam pokazujem mojih 5 najdražih satova iz kolekcije, od Tudora i Rolexa pa sve do jednog Citizena koji je savršen ljetni sat i jednog Seika koji ima poveznicu s American Psycho filmom i dosta ludom filmskom pričom. Prvi sat na listi je Tudor Royale Day Date i ovaj sat mi je dosta poseban jer mi je zapravo bio prvi luksuzni sat i švicarac u kolekciji prije 3 godine. Kupio sam ga u Mamiću u Zagrebu, iako su na oglasnicima bili jeftiniji, htio sam doživjeti cijeli taj proces i osjećaj kupnje luksuznog sata, jer je ovo prvi sat koji će mi vječno biti u kolekciji. Još se sjećam osjećaja kad sam ga prvi put stavio na ruku, jer do tada sam imao satove koje sam volio, ali ovo je bio prvi put da imam osjećaj da nosim nešto ozbiljno, vrijedno i da na ruci imam sat od gotovo 3000 eura. Nešto o čemu sam prije 10 godina mogao samo sanjati. I ono što me odmah kupilo kod ovog sata je dizajn. Ova narukvica izgleda brutalno, ima taj integrirani izgled koji podsjeća na puno skuplje satove, a Day Date komplikacija mu daje baš elegantan vibe. Odmah izgleda ozbiljnije, skuplje i ima taj old money look. To je tip sata koji možeš nositi uz polo, majicu i traperice, ali isto tako bez problema uz košulju i sako. Jedina stvar koja mi osobno malo smeta je donji dio cifera. Fali mi neki tekst ili detalj jer izgleda malo prazno. Ali zanimljivo je to da što ga duže imam, ta praznina mi sve više paše jer mu daje neki clean izgled i neku elegantnu jednostavnost. A Tudor mi je općenito odličan brand jer ljudi ga često gledaju kao jeftiniji Rolex, ali realno Tudor već godinama ima totalno drugi identitet, pogotovo zadnjih par godina. Black Bay modeli, Pelagos i Royale. Sve više ljudi zapravo kupuje Tudor jer žele Tudor, a ne zato što ne mogu kupiti Rolex. I mislim da je to najbolji kompliment koji jedan brand može dobiti. A Royale je jedan od onih satova koje kad stavim na ruku odmah mi daje osjećaj da izgleda classy. Na kanalu imate detaljnu recenziju za ovaj Tudor, a ujedno i za razne druge satove, pa bacite oko. Također nemojte se zaboraviti preplatiti i lajkati ovaj video jer mi to daje dodatnu podršku za rad. A sad sat koji najviše nosim. Tudor Black Bay Heritage i iskreno po meni najbolji daily watch koji imam. Ovo je sat koji doslovno ide u sve. Ima taj vintage diver look, ali opet ne izgleda kao da pokušava biti retro samo radi trenda. I to je ono što mi se sviđa kod Black Baya. Ima svoj karakter. Ove snowflake kazaljke jedan su od najpoznatijih Tudor detalja i zapravo dolaze od starih vojnih Tudor divera koje su koristile mornarice još 60. godina. Znači nije dizajn samo radi estetike, nego ima stvarnu povijest iza sebe. I to je ono što dosta ljudi voli kod satova. Kad sat nije samo lijep, nego ima neku priču i povijest. A Black Bay ima baš to. Dovoljno je robustan da ga možete nositi svaki dan, ali opet izgleda dovoljno elegantno da ne djeluje kao tool watch. I iskreno mislim da će ovo neke triggerat, ali meni je Black Bay osobno puno ljepši nego Rolex Submariner. Submariner je ikona, naravno, ali Black Bay mi ima više karaktera. Rolex je skoro savršen do te mjere da nekad djeluje previše sterilan, a Black Bay ima malo više duše i to je razlog zašto ga toliko nosim.
To je jedan od rijetkih satova gdje uopće ne moram razmišljati šta ću obući taj dan. Samo uzmem Black Bay i znam da paše na svaku kombinaciju. A sad dolazimo do sata koji je vjerojatno najpoznatiji sat na svijetu. Rolex Submariner. I ovo nije bilo koji Submariner. Ovo je 2016. godina, 40 mm, referenca 116610 LN. I ovaj model je dosta poseban jer je to zadnji klasični 40 mm sub prije nego što je Rolex prešao na 41 mm. I baš zato je dosta ljudi danas ludo za ovim modelom jer ima savršen balans između modernog i old school Rolexa. Keramički bezel, maxi case, deblje lagove, ali opet još uvijek izgleda kao klasični Submariner. I iskreno, kad sam bio mlađi, ovo je bio sat o kojem sam sanjao. Kad neko kaže Rolex, u glavi ti je Submariner. I mislim da skoro svako ko uđe u svijet satova, u jednom trenutku poželi Submariner. I meni je dugo bio Dream Watch i zato mi ovaj sat nije samo lijep sat. Ujedno je ovo sat koji sam kupio nakon određenog poslovnog uspjeha, kao podsjetnik na dostignuće. I to je nešto što ljudi koji nisu u satovima često ne kuže. Sat nakon nekog vremena prestane biti samo predmet, postane uspomena. I zato se toliko ljudi veže emocionalno u satove. A kvaliteta Rolexa je stvarno brutalna. Sve djeluje precizno, sve klikće savršeno, narukvica je top i sat je izdržljiv. Ali zanimljivo, meni osobno Black Bay i dalje izgleda ljepše. I znam da je to možda unpopular opinion, ali Rolex mi više predstavlja osjećaj, dok mi je Black Bay vizualno zanimljiviji s ovim zlatnim detaljima. A sad totalni switch. Citizen Tsuyosa Tiffany. Ovaj sat je doslovno ljeto na ruci. Taj Tiffany cifer izgleda brutalno pod suncem i to je ono što mi se sviđa kod njega. Nije ozbiljan, nije pretenciozan, ne pokušava glumit nešto što nije. Samo izgleda ljetno i lijepo. I iskreno, nekad mi je to draže nego neki poznatiji i luksuzniji satovi. Jer ne mora svaki sat izgledat kao da ideš na business meeting. Tsuyosa je samo lagan, clean, ljetni sat. A najbolji dio je to što za relativno normalne novce dobiješ automatik, odličan dizajn i sat koji realno privlači više pogleda nego dosta skuplji modeli. Pogotovo ovaj Tiffany cifer, ljudi ga doslovno odmah primijete. I zadnji sat je možda i najzanimljiviji od svih, Seiko SNXJ90 mod. Ako pratite satove ili ste gledali film American Psycho, vjerojatno vam ovaj sat izgleda poznato. Sat je inspiriran modelom koji Patrick Bateman nosi u filmu. To je glavni lik od filma, a uz taj film postoji i dosta zanimljiva priča. Rolex navodno nije htio da ovakav lik u filmu nosi njihov sat, što je iskreno dosta razumljivo. Pa u filmu nisu direktno koristili Rolex, nego ovaj Seiko omaž. I ovo što gledate nije originalni Seiko model, nego mod. Meni iskreno bolji jer izgleda malo modernije i bolje paše mom ukusu, a ujedno ima i Seiko mehanizam. Kupio sam ga prije nekoliko godina i dan danas radi odlično. I to mi je najbolji dio kod satova. Ne mora sve biti ultra skupo ili ultra rijetko. Nekad je dovoljno da sat ima karakter, a ovaj ga definitivno ima. I to je mojih 5 najdražih satova iz kolekcije. Tudor koji mi je bio prvi skupocjeni sat, Black Bay koji nosim skoro svaki dan, Rolex koji mi predstavlja jedno osobno dostignuće, Citizen koji je savršen za ljeto i Seiko koji ima bolju filmsku priču nego pola Hollywooda. To je ono što mi je najbolje kod satova. Svaki od njih te podsjeti na nešto drugo. A sad me zanima, koji bi vi odabrali i koji od ovih 5 vam se najviše sviđa? Pišite mi dolje u komentarima. A ako već niste, pretplatite se na kanal i zapratite me na društvenim mrežama. Također pridružite se grupi Hrvatski satovi na Facebooku, linkovi su vam u opisu videa. Hvala vam na gledanju još jednog videa i vidimo se ponovno točno za tjedan dana, subotu u podne.